Kak Yudi makan apa, Kak? Gohyong no meta, makan nggak? Wah, lemak ya? Besar pulok gohyong yono. Endul. Ini dagingnya asli ya. Bener-bener daging ayam. Ini festival Buddhis Palembang. Makanannya lemak-lemak. Sepolo, serba sepolo. Yang segar. yang segar. Ada kelapa muda. Segar kalau Kak. Ada es buah, es cappuccino, es mangga, es lemon tea, tiramisu, ada galon. 10.000 galon. 1000 galon. Lemak. Habiskan. Ayo. Dari pentol